Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anya nga kita aramida, kagawad. Pit-pit-pitak amin na gito'y awan karga na akarton, Kapitan. Ay, nagadungay na ito. Wan. Nagkargaan na gito'y iti purchase ko, iti binulan. Ay, pangusaram aya ka na kita. Ay, kat ilakok taisupay ama inayon iti koleksyon kaw. Ay, manu ayati may sa tayo gumatangak iti pagkarga akti badaw. Depende, no, anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, Kapitan. Uray di kadakala na, tapno, ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang matidawat. Uray pay, lako itanti karton tapna maum. Ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamag no awan surat na. Nay, amin mangarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada. Urayan tasurat laang matdayta. Anya? No di mo kayat saan laang. Take it or leave it. Enteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta a karton. Ay, ginatang ko nga roday taken ko na. Ay, unay kamatan, Enteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatangam? Ano ko ma? Karton laang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? Enteng? No kayat mo maikat tinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusan. Anya? Ayan na nga, iti dinawat mo karton. Tapag kartunan ta iti bagas ti aba. Awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga nga ti pangikartunan tan kadag iti nakalita bagas ti gabay. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay bayamon tuyang. At kwarta ditoy. Agsubli ka, tagumatan ka. Anya? Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangin na ti may isa karton? Ay kaunan anya ngay nga raw. Awan mabalay mo. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton na lako yung unanakwanang. Aywan kwa raw, adamot dagiti kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kini Uncle Inteng. Saan lang adayta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga ka iti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, wala. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napila pangikartuna kiti abastaw. Ay katuan agpili ka laang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ha? Ay, diyak amuang kay. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Sino nga ti tao apang tidam iti dayta? Impawit dalang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat na ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Kasta. Unang kay. Kinapudno na. Si Gudain nga dagi pawpaw it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo, ta agawid tan iji kabildatan. Wanang kay. At datan iti batok ti waiting si Dangkail, mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, ada may sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akar taon. Mapantanang kay. Ay saan pa? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag dito. Apay ngayang kay. Ni, iso ti mga la iti karton.
Amunta, no anya ti karga na. Ha? No ko na masigudahin nga gipaw-pawit daken ka. Masapol nga amunta no anya ti linaon dagiti kinarton nga ipaw-pawit daken ka. Anya? Anya tinagan maw. Kasla ita kala makita ditoy Manolito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay adda nga ron inalayo a permit yung agila ko ditoy. Wan, adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo pay. Na, nagdardaras mo ten api manaw. Tapno amom, inteng. Nagaduitan ti umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisursur-sur ka dagiti lako da. Oh, anyat lako da. Ay kat nagduduma prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamoys. Tinapay ko nam. Ngam adamot agi paw-paw itila ko na tinapay. Dagita siguro di awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apag kwartaan ni kwaraw. Adapay lakom at tinapay, manulitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Inton tao, inton makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti adu a karton. Dakes ada magbadaong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa adrag pusher. Ha? Adda nakaibaga. Nga umay kano dito'y lugar tayo tinatiliw da a pusher. Anya? Asino magkataday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-am tayaw. Awan mo tiyamo ka drag pusher dito yung lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamudamagay. Ay katun interesado ak amang amaw. No asinaw, tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya? Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, saan mo't gayam? Awan ti bibiyang mao, no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Awan pa'y magkanas nga umay makisarita kan ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapna mom. Mala, panawan ka man langang. Just kakit day. Awan pa'y ganas. Asino tinatiliw, inteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipaw-paw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupin na may sagayam a drug pusher da jay. Ay, por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen nag-text ka dagiti pulis. Aya. Hindi na pandagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. Anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Asino timawag ka da kayo, Angkal? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya, Angkal? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol maamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugin kayo, Angkal. Mapantay tayan ni kagawad ko nang. Anya kumangay ti pakay naigak kan ni Manolito, kapitan. Ay, di mo kunaan ta dakil ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran. Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton, nakaikargaan ti Siabaw. Iso nga umay ka, agpalawag ka iti presinto.
Ay tulungan na kadi kapitan. Amo yumad, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amo mi dayta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga awan amok maipapaniti siya ba, kapitan? Ay di kagda nagtaamumay. Ngay di ka laang matirsi ng agigyan. Ay, awan. Agyaman na, kapitan. Amumimit ngaglaklako ka iti imti karton nga danagan mo ang nakasurat. Na yan day jay amanuli ito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton a ginatang na kanyak. Wala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa akman ba daw? Kanya ko mati nakakatawa. Ni Marikwa nang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apaimbestigaranda. Kahit gaputa kasta, agkatawa ka butay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakamuking kuana. Anya? Ikalamaasyan mo kinimari kuanang. Kahit kasdya lang aruday. Ay, wala niya. Ay, jaklakit di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun na Kuna namin nga ibalod da kayaw. Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalod. Damagan da lang mo't siguraw. No apa yan nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolitaw. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud. Kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag. Adda niyang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapa ni Jay Presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan yaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tayo namin ni Manolitaw aginatang nalaag ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti sabaw. Ay, kunaklakit din doan yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman no di na ibagatag paisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan day jay a Manolitaw. Idi pailada mo ang makita kat nagdwa-dwa akon. Anya? Italang amin na makitak day jay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo. Ladingitak tinapasamaken ka Marikwanang. Ay, nadidigra akon maray. Anya? Manipo dita, jakon agila ko iti empty karton, ipadawat ko langan. Iso ano ka sa polam ti karton, adda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, adda nakasurat anagan kaw. Kasta ka day, ay katagyaman na ka Marikwanang. Ay, ala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkikitaam kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko lahaang matiag sigurado. Kumusta Marikwanang? Mayat matlaangan ti Ritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan da ka nagpalawag. Awan niya man day jay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Una, napay nalaka. Ay, talaga nadidigra ako. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas tati aramida. Ay, wan nga road, kapitan. Kino mabalain. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umunat ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kantaon? Mairubaw. Wan, kapitan. Ay nanakwanang. Dandani kayo lakit din na ipasubo. Gapo itilako yung empty karton. Ala, may sa palagip daytan kada kayo kabaranggayan mida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan anad kayo. Ala sigay!
Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.